Ja, samo dolje, pa nisam ja krtica. Silazi ili ćeš dobiti svoju uobičajenu porciju. Pustite me van! Ne dok nešto ne nađeš ti, kukavico. Našao sam nešto veliko, opaturičina, lična i mogućna. Pa to je kost. Dinosaurusova kost. Prite ne vidio, moja. Pokreni ponovo te strojeve, neka rade dvostrukom brzinom i ostaraci se ovog smeća ovdje. Nemoj baciti na Kozma, nemoj ubaciti, molim te, ne. Jednostavno, oni me ne čuju. U pomoć! Gdje je moj tonik? Evo tonem polako, ali sigurno. Joj, Zok, žao mi je, ali izgleda da nismo imali sreće. Morat ću izmisliti novi lijek. Lijek? Prekasno je, ženšenk. Kucnuo mi je čas. Zbogom, prijatelji. Što je to s tobom, Luka? Izgledaš mi kao da si se goloruk borio protiv misterioza. Borio? O, da, borio. Upravo je tako i bilo. Trebalo mi je malo razonode. Poznao sam u kakvoj smo ozbiljnoj situaciji ako nam boljeni vođa ode na nebo, pa sam poduzeo usamljeni napad na misteriozov neosvojivi dvorac. Tamo sam naišao na veliki stroj s kojim sam se morao boriti. Takva ružna stvar, s dugim rukama i velikim ustima punim oštrih zuba na ogromnoj glavi. Luka, i što se činio? Te ralje i te žute oči nisu me trepale. Stao sam u gard da ga nokautiram. Borio sam se, a i on, ali oborio sam stroj na tlo, kad odjednom... I... Ko to viče? Luka, što je to s tobom pastavski blatan? I u listu si sama, moj Luka. Ej, Zok, pa ti se smiješ. Izvrsno. Je li ti sada bolje? Nikada mi bolje bilo nije. Kakav prizor, moj Luka. I koska zna, moj Luka, i kamen na glavi. Moj Luka, kakav prizor. Sam sam u ožiljcima i ogrebotinama. Ja sam junak, znate? Znamo, Luka. Možeš li mu pomoći, ženšen? Ima jedan lijek. Čaj od repe. Odmah ću ga donijeti. Čaj od repe? Gibam ja odavde. Kopamo već satima, nismo ništa našli. Dolje nema ničega. Čini se da ipak ima se. Došli smo do vode. O ne, voda. Mogao bih zahrđati. Bolje da se vratim svojim dužnostima. Pa to je topla voda, fuj, bolje da nestane. Voda će poplaviti podrume, moja će tajna biti potopljena. Vratite se ovamo, limena, kanturino i ti, pseća nesrećo. Pomozite mi da odstranim vodu. Moja mila tajna je u opasnosti. Ej, vratite se, vratite se, vratite se, vratite se! Ispupaci, brže, 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 još kanti, hajde, Hoće li misteriozo potonuti sa svojim dvorcem kao svaki pravi kapetan ili će čitko uspjeti zaustaviti poplavu? No pričekajte iduću uzbudljivu epizodu naših Gluponaca.